LMB nema signal. Ova poruka pokazuje da prijemnik, odnosno receiver, ne prima signal od satelitske antene. Uzrok problema može biti da koaksijalni kabal nije priključen na prijemnik. Drugi uzrok može biti pomerena antena sa pozicije za prijem signala. Na kraju, uzrok može biti neispravan LMB konvertor na satelitskoj anteni. U svakom slučaju, problem mora otkloniti ovlašćeno lice. Poruka nemate pristup mreži. Ova poruka pokazuje da vam je obustavljena isporuka usluge u najvećem broju slučajeva zbog neplaćenih računa ili da niste pretplaćeni na odgovarajući paket usluga. Kanal je kodiran. Pretplatnička kartica nije aktivna ili uređaj više od 72 sata nije bio na mreži.